umujyanama wa Perezida Donald Trump yavuze kubivugwa ku bihano byaba biri gutegurirwa u Rwanda. Reka nugire mbahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni wa mwanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka ipaje y'amakuru tuyihere ku kiganiro umujyanama wa Perezida Donald Trump yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo France 24. Ni inkuru igira iti umujyanama wa Perezida Donald Trump ku bibazo birebana na Afrika Masad Boulos yatangaje ko adashobora kwemeza niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatira ibihano Perezida Paul Kagame kuko nta makuru abifiteho. Yasubizaga umunyamakuru Mark Perelman wa televiziyo ya France 24 wari umubajije niba Washington iteganya gufatira ibihano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ishinja kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Mu kiganiro aba bombi bagiranye, Perelman yagaragarije Masad Boulos ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta kigeze gihinduka ku butaka kuko imirwano yakomeje. Ubwo yamubazaga niba aya masezerano yarananiwe kugera ku ntego yayo, undi yasubije ko ari amasezerano ari intangiriro. Ati amasezerano ntiyigeze ananirwa kugera ku ntego, turacyari mu ntangiriro. Amasezerano ya Washington ni intangiriro, si iherezo ry'umukino. Iherezo ry'umukino ni ukugira amahoro yuzuye n'ituze mu karere. Ibyo ariko ni urugendo kandi bizafata igihe. Bwana Boulos yavuze ko ikiza cy'amasezerano ya Washington ari uko yubakiye ku zindi nzego zigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC zirimo ibiganiro bya Doha bimaze igihe bihuza Kinshasa n'umutwe wa M23 ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibishyigikiye cyane. Uyu mujyanama wa Trump icyakora yavuze ko Amerika yababajwe cyane no kuba isinywa ry'amasezerano ya Washington ryarakurikiwe n'imirwano yasize umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati twababaje cyane n'ibyabaye mu minsi mike yakurikiye isinywa ry'aya masezerano. Noneho tekereza ibyari kuba iyo tuza kuba tudafite amasezerano, ibintu byari kuzamba kurushaho. Abajijwe ukwiye kubazwa ibyabaye, Bwana Boulos yagize ati rwose M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yigaruriye umujyi wa Uvira bigaragara. Abajijwe ukwiye kubazwa ibyabaye, Bwana Boulos yasubije ati rwose ni M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yigaruriye umujyi wa Uvira bigaragara. Perelman yabajije Masad Boulos niba Perezida Paul Kagame yaragambaniye icyizere yagiriwe n'ubuyobozi bwa Trump na Trump ubwe. Undi asubiza agira ati mu bitekerezo byacu twavuga ko habaye kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Abajijwe niba Amerika igifitiye icyizere Perezida Kagame, umujyanama wa Trump yagize ati turabyizera, turi kuganira nawe, nta ntambwe zifatika turabona ku rugamba. Icyo twabonye nuko nyuma y'uko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga umujyi wa Uvira, nyuma yo kuganira na Perezida Kagame bahise bava mu mujyi wa Uvira. Bwana Boulos icyakora yavuze ko Amerika ifite amakuru y'uko M23 itarava byuzuye muri Uvira kuko ngo igifite ingabo mu misozi yitegeye uriya mujyi ndetse no mu majyepfo yawo. Umunyamakuru yibukije Boulos ko Kongere ya Amerika ikomeje gushyira igitutu kuri Perezida Kagame imubaza niba hari ibihano baba bateganyiriza u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu. Boulos yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umubare w'ibikoresho byinshi biri mu bushobozi bwazo, tuzafata zimwe mu ngamba. Mark Perelman yahise amubwira ati ariko twumvise Perezida Kagame avuga ko iby'ibihano atabyitayeho. Mbere yuko Bwana Boulos amusubiza ati twumvise ibyo yatangaje, tuzareba, ibi ntabwo bizaba ari bishya. Urabizi ko mu mezi make ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba nyinshi. Muri Nzeri twafatiye ibihano abantu ku giti cyabo batandukanye ndetse n'ibigo bigira bivugwa mu bucuruzi butemewe. Ni muri urwo rwego twafatiye ibihano James Kabarebe wahafiye. Abajijwe niba umukuru w'igihugu nawe azahanwa, Masad Boulos yasubije umunyamakuru Mark Perelman ati sinshobora guhwihwisa, iki ni icyemezo gihuriweho tuzasabwa gufata, si umuntu ku giti cye uzagifata keretse abaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yunzemo ko kuba ubwo amasezerano ya Washington yasinywaga Perezida Trump ahari bivuze ko ari umuhamya wayo, ndetse bikaba bivuze ko we na Perezida Kagame na Tshisekedi hari icyo biyemeje.
impamvu Washington itazigera ifata ari amasezerano nk'ikintu cyoroshye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kubwira France 24 ko nta bihano bibaho ku isi bizabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo ndetse n'iy'abaturage barwo. Naho rero twerekeje ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkubwire yuko M23 na Twirwaneho bisubije point zero. Umutwe wa M23 ufatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 bigaruriye agace ka point zero ko muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 na Twirwaneho bigaruriye aka gace nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryigaruriye kariya gace. AFC M23 yigaruriye kariya gace nyuma yuko kuwa mbere yari yiriwe mu mirwano karahabutaka n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo, Tanzania n'abacanshuro. N'imirwano amakuru agera kuri Bwiza yemeza ko yarasiwemo za drone nyinshi z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Ubufaransa kandi bwavuze ko basirikare babwo bagaragaye ikisangani. Iyi nkuru ikomeza igira iti leta y'Ubufaransa yasobanuye ko abasirikare bo mu ngabo za kiriya gihugu bagaragaye ikisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari aboherejwe gutoza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu mikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto y'abasirikare b'Abafaransa bari mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo, bijyanye no kuba uyu mujyi ubamo abacanshuro leta ya Kongo Kinshasa yitabaje ngo bayifashe mu ntambara ingabo zayo zirwanamo n'umutwe wa M23. Byaketswe ko abo basirikare nabo baba baraje muri iyo ntambara. Ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko bari abasirikare bari ikisangani ku busabe bw'ubuyobozi bwa Kongo. Yavuze ko kuhaba kandi biri mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Paris yunzemo iti ingabo z'Ubufaransa zikora buri gihe ubwo bwoko bw'amahugurwa muri Kongo ku busabe bw'abayobozi ba Kongo. Ubu n'ubufatanye busanzwe bw'ibihugu byombi, ntabwo ari ukuhaba rwihishwa. Buri gihe duhora tuvuga byeruye ibikorwa byacu by'ubufatanye. Ubufaransa kandi buvuga ko bumaze igihe buha imyitozo ingabo za Kongo FARDC cyane mu bijyanye no kurwanira mu mashyamba. Bunzemo ko ubutumwa bw'ingabo zabwo ikisangani bugamije kongera gutoza umutwe w'ingabo Ubufaransa bwatoje muri 2022. Reka ngushimire wo tubana buri munsi kuri uyu muyoboro w'amakuru yacu. Reka shimire kandi n'umushyashya twumvishe bwa mbere, mbibutse yuko gukora subscribe niba utari wabikora ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo hatazajya hagira amakuru agucika. Ndabakunda cyane, reka ngiye kubategurira n'andi makuru. Muragahora n'Imana.